Hello guys, nongeye kubasuhuza, nongeye kubaha ikaze kuri channel ku bantu bashyashya. Bahaye ikaze rwose, muze mwisanzure, muze mbaye ama VPN atanga data z'ubuntu. Murabizi ni njyewe ubafasha mu kubaha ama VPN, ama data atanga, ama app atanga ama data y'ubuntu cyangwa MBs z'ubuntu bidasabye kugura mega, ahubwo wowe ikintu usabwa ari ugufungura data kuri MTN cyangwa kuri Airtel bitewe na simukadi ufite. Ya murabizi rero ko ngenda mbafasha, ngenda mbaha ama VPN. Iyi ngiyi rero VPN ngiye kubaha ni indi VPN nshyashya mbonye iri gutanga data z'ubuntu cyangwa MBs z'ubuntu. Rero tudatinze ngiye kubereka uburyo ki ibintu bigiye gukorwa. Uraza ahangaha kuri Play Store. Play Store murayizi abenshi ahantu mukura ama application. Uraza usacinge S-Tune Lite, ni Lite, S-Tune Lite. Uraza usacinge hano, barahita baguha izina hano hejuru, S-Tune Lite VPN. Urahita ukandaho, numara gukandaho rero urahita umanuka hano hasi. Murabona VPN yacu ko twayibonye. VPN yacu dore ngiyi, ya mbere, S-Tune Lite Unlimited VPN. Urahita uyikandaho, numara kuyikandaho rero dore ngiyi app yacu dore ngiyi tumaze kuyibona, S-Tune Lite Unlimited VPN. Iyi niyo application iri gutanga data z'ubuntu cyangwa internet y'ubuntu. Rero ikintu wowe usabwa, murabona ko n'abantu bayikuyeho ari abantu benshi, abantu miliyoni. Abantu batanze like ni abantu 61,000. Murumva ko ari abantu bayikunze ari benshi. Rero mwebwe ikintu mukora, murakanda hano kuri Anastar nyine ugikure muri telefoni yawe. Ahangaha kuri Anastar urakandaho. Ubu ngubu tugiye kuyohereza muri telefoni kugira ngo dutangire kuyikoresha. Ya murabona ko rero iyitiza, ariko kuyohereza murabizi ko nyine ari data, urabizi ko ari mega, kuyohereza ni mega. Ya noneho ukimara kuyohereza urahita ukanda kuri open, kuri open uyifungure, tukandeho. Noneho murabona ko tuyifunguye, dutegereze. Rero barahita bakuzanira aya magambo ameze gutyo. Allow S-Tune Lite to set to you notification. Urahita ukanda kuri allow, akanga ka mbere ukande kuri allow. Noneho remote update, ibi nabyo ukande kuri OK hano hasi. Noneho ahangaha naho ukande akanga ka mbere kuri rate. Ahangaha baba bari kukubwira ngo ujoininge group yawe ya Telegram, ariko urakanda no kuri rate aka ka mbere. Guys, murabona ko rero application yacu twamaze kuyigeramo. Guys, abantu muri kubona iyi screen ari ntoya, muzuminge muri tableau yanyu, murahita mubona binini. Ya ubu ngubu rero ikintu tugiye kwita dukora, iyi application imbere muri screen ibimeze gutyo, ariko ngiyewe nashizemo umukara. Wowe urasangamo nyine isa umweru, kuko iyo ushaka wenda guhindura ibara, ushaka nko kugira ngo muri screen hase umweru, ukanda hano kuri ubu bukoni butatu, kugira ngo ndaza mbereka akantu ku kandi kugira ngo ntaza kubacanga. Noneho dore ngaha ahantu nyine wahindura ibara rya screen, njye nashize mu mukara. Ibi rero ni ibisanzwe. Rero ngiye kubereka uburyo ki wayikoresha. Ubu ngubu rero murabona ko tugeze ahangaha rero niho tugeze, tumaze kuyikura kuri Play Store, tugeze ahangaha. Ikintu cya mbere tureba, itubanza ukareba kuri ubu budomo butatu ubu ngubu uri hejuru. Noneho ubwo ukahita ubukandaho, wamara kubukanda ukahita ukanda hari ahantu handitse update config ahangaha hambere. Noneho ukahita wakanda, wamara kwakanda ugategereza ikabanza ikaba update, bakabona igihugu cyawe aho uturuka. Ya nibyo baba bashatse kuvuga. Ugategereza gatoya. Mu gukora update guys, mbamenyeshe ukoresha utumega dukeya. Noneho wenda ushaka kureba ko app ari nzima,
amamega yawe ukabanza ukayakoresha ukayamaraho, noneho wowe ugafungura data ukabona gukoresha application, ariko wabanje gukora update ku bumega bukeya. Reka rero dutegereze update yacu ibe, babone igihugu cyacu, dutegereze. Ya guys, murabona ko update yacu imaze kuba, baratubwiye ngo successful update. Update yacu byakunze. Noneho ikintu tugiye kwita dukora rero, ahangaha hambere handitse best, ahangaha hambere tugiye kwibanda ahangaha hambere, n'aha kabiri n'aha gatatu. Iyi video ubundi ibi nibyo bice ibigiye kwibandaho cyane. Hano ngaha hambere no gushyiramo igihugu gifite network nini iri hejuru. Rero ngewe kugira ngo ahangaha hambere handitse best performance, ahangaha iyo hashizemo niho hantu hakumenyera igihugu gifite data, igihugu gifite internet nyine iri hejuru. Ahangaha rero niho ngiye gushyira muri best performance, niho ahantu heza ku bantu bose. Ahangaha kabiri ni ugushyiramo igihugu cyacu. Rero ubu ngubu tugiye gusacinga igihugu cyacu, tugiye kugishyiramo, dusacinge Rwanda. Murabona ko harimo amaseva menshi. Rwanda murabona ko harimo amaseva menshi. Rero ku bantu bakoresha Airtel, ku bantu bakoresha MTN, hano harimo amaseva. Dore reka mbere kuri MTN, dore seva ya MTN, dore ngizi ni 3. Noneho izo kuri MTN nako izo kuri Airtel, izo kuri Airtel ndizi ngizi. Murabona ko Airtel ifite seva enye. Noneho ngewe ku bantu bakoresha MTN, amaseva nyine muri kuyabona. Ushatse wakoresha iyi ngiyi MTN ya kabiri, MTN ya mbere na MTN itanga mega 500. Noneho ngewe nkoresha Airtel. Kwako nkoresha Airtel, ngewe ngiye gukoresha, byari bivuyemo, ariko ngewe ngiye gukoresha iyi ngiyi ya gatatu. Muri kuyibona MTN Airtel ya gatatu, free gatatu, niyo ngiye gukoresha. Nyikandeho, nimara kwikandaho murabona ko iyi sijyamo. Noneho ahangaha hanyuma hari hejuru iyo bimaze kuba connected nyine byemeye, ahangaha ushatse wakongera amasaha. Ahangaha ubu uri kubona iminota 30. Ushatse wakongera amasaha, ukanze ahangaha handitse add 4 hours. Ahangaha niho ukanda kugira ngo wongere amasaha. Rero ibintu byose nabirangije, ubu ngubu igisigaye ni ugukanda kuri start. Noneho ugikanda kuri start bahita bagwaye amagambo, urahita ukanda kuri OK. Negereze. Murabona ko hano hasi biri kwibara guys, murabona ko hano hasi biri kwibara, bibaye connected. Hano hasi byari biri kwibara, mwari mubibonye, dore biracyari kwibara. Izi ads iyo baziguhaye ukanda kuri close hano hambere ukabikuramo, ukanda hano kuri close ukabikura, bigahita bivamo burundu. Noneho ahangaha bari kutubwira ngo turebe aka ads ngo batwongere isaha. Reka tubikuremo. Ariko ushatse wabikura kugira ngo bakongere isaha yo kugira ngo nyine ukomeze ukoreshe mega. Rero kongera amasaha kugira ngo ukomeze ukoreshe iyi app cyangwa ukomeze ubone mega z'ubuntu, ukanda hano kuri add. Hano kuri add ni ukanda, aha niho wibanda, aha niho udafite amasaha, iyo ufite amasaha makeya iyo arangiye app irahagarara. Rero mugomba kongera amasaha, ukanda hano kuri add kugira ngo ongere amasaha. Murakoze cyane rero, nizeye ko basobanuriye guys. Murabona ko byabaye connected. Ahangaha rero niyo naba nafite omega kuri simu birakunda. Niyo naba nafite omega kuri simu birakunda. Wowe ikintu usabwa, ahantu hasabwa mega ni ukuyikura kuri Play Store uyizana muri phone no gukora update. Nibyo bintu bisaba mega byonyine, naho kugira ngo ibe connected nta mega bijya bisaba. Ibyo ni ibintu mbabwiye neza, ndabizi neza, kandi abantu mubikora bigakunda neza. Ndagira ngo mukore subscribe
like hamwe na comment. N'abandi rero bitari byakunda neza, munyandikire, nimero zanjye nazisize aho ngaho mu busobanuro, mbasobanurire, mujye mumbwira ikibazo mufite mbasobanurire. Murakoze rero, mukomeze muryoherwe n'iyi app kandi ntimuzongere kugura meka. Sawa.